benvinguts din Pop Cantu. Sou Guillem, dis aquel podcast imaginat pel magazine Lu Diari, exploram lo costat pop de la força amb de personalitats occitanes que fan viure la nostra lenga. L'anglicisme pop culture a pas vertadierament de definició. Per eu, és la culture que sortís de la carrière, en oposició a la culture classique universitaria. És un biais d'abordar la culture religat a l'infància, a l'adolescència solide. Parlarem aquí de sèries, de cinema, de música, de jocs vidéo et de música. El meu convidat se diu Luis Pezet, cantaire del grup Ferranio, que se definís com trans-rock bestial, que sortiguet al mes de novembre un dus titres de trio, se diu Set Funs, de bon escutar sus las plataformes, et un clip polit que polit de gaita sur YouTube, segurament que l'avez vist passar sus Mayum. Luis Pezet fa també menaire del seu projecte solo mai que mai rock, amb el nom de Louis Z, que lo diari li consacret un article a la prima de juny de 2022. Ei vos prepausi de descobrir el seu costat pop. Adiu, Luis, benvingut. E adiu, mercès. És que va pla. Oh, tranquilo. Bon, et per tu, qu'est-ce que la pop culture, de què t'inspire? Bon, io soy d'accordo amb tu, fin per io és la cultura vaitza popular. Mas bon, d'innocents que haben ara són tota la cultura un pau que és a l'entorn dels jocs videos, la musica també, fin totes les causes que fan per io serio per m'amusar o per mon imaginari. A pensi. Alors, sabes que jo que passi dures a jugar als jocs video, voldria conèixer el teu top 3 de jocs que has mai gastat la maneta? Pensi que és un bon viatge per fer coneixença. Ouais, bene. Allora, io è Age of Empire, lo segon del titolo. E perché pas el primer o el tresau? Allora, infatti, he començat quan era pizzó, és el dus que mai jugat, perquè hi havia un pau de causes novel·les, perquè havia jugat el primer, i aquelles causes feien que era un pau mai interessant i mai a l'entorn també de l'època medieval. És un joc d'estratègia o così se deban un pau? Ouais, Jaco, és un joc d'estratègia en temps real, és a dir que tot se fa al mateix temps, doncs de cal construir d'hostals, de casernes, de feina armada, aquí, tu a l'altre, què? Est-ce que podes incarnar, per exemple, los escoceses de William Wallace et pren per Mel Gibson din Braveheart? Alors, no hi ha pas totes les civilisacions, en dir, i poi és realment un temps definit, és a dir que se passa, aquí és l'època medieval, ma ouais, hi ha un fin de civilisacions que són disponibles. Que... És un joc des viells, no? Ouais, aquí fa pensi que el segon títol és sortit en 1998. Ouais, donc fa temps. Mas après han sortit d'actualitzacions. Donc és tots són dos, mas hi ha la versió HD, hi ha la versió Definitive Edition. Aquí après han fet el 3, el 4, ma jo soc un cal dos. Ok, donc Age of Empire 2, dis-nous, top 3 de Louis Pezet. Après, de què hi ha Minecraft, que j'ai eu. Minecraft. Alors, Ako és un mystère per eu. Comprenni pas res a Minecraft. Lo besidem per tot, Mais, Ah ouais, aquí és un joc mai popular. Io m'agrada força. Perquè, en fait, és com del Lego, saps? Francament, és la mateixa causa. Mas que aquí, això és un joc video, i donc és la possibilitat d'haver tot el que vols. Et puis, il y a un mode que és la sobrevida i que te cal aquí construir un pau, ça y passe un hostal, et puis la nuit que els monstres que arriben te cal batre o alero te cal demorar dins un llet. És increïble que pots fer tot ce que vols. Il jogue sur la console ou sur le téléphonette à Minecraft? Non, pas sur le téléphonette. Se pot, mas bon, és pas tan pràctic, jo fa pas que sur PC.
Bon. Et un dernier titre per le top 3. Ah, un darrer, bon, un joc que ja crezi que giochi ca tot sun és Magic the Gathering. És un joc de cartes. Donc, à la base, és realment de cartes papier, que sortiguet en 1993 o 4, e que, foi força conegut tre la debut. E ara n'han fet un joc video, donc jo jogué al l'ús, mas bon, i podria pas jugar tous perquè cal ser almenys dus, donc fau sul telefonet. És pas quicom, non pari aquí pels vieis, mais és pas quicom de comparable a la belote ou una cosa tau. Non, brico. Fi, sai pas così explicar, mas és quand même quicom de força matematic. En faig, hi ha des règles a la base aquí, mas cada carta que vas pausar sur la taula amènen de règles nouvelles, donc van tot canviar. Donc l'idea és de te fargar un paquet de cartes, donc vas causir totes les cartes que vols per fer ta estratègia, mas cal saber que l'altre pot fer açò e donc va causir també les cartes, donc te cal fer un pau atenció a tot açò e per trobar la millor estratègia. Et se debat dins un univers un pau heroic fantasy, és açò, amb de monstres, de bèsties? Ouais, completament. Fins après, canvien perquè fan d'edició cada 3 mesos. Mas de cop sai pas aquí, sai pas de causes sus dinosaures e pirates. E de cos va ser de causa mai medievals, mai fantàsticos, fin depèn, mas de cos amb de menys de robots, mas sé que no és sobretot heroic fantasy. Bon, sabes perché te demandi açò, que me fa pensar un po' a l'univers de Ferramio, justament. Me demandi se hi ha un lligam entre lo Magic e les cançons de Ferramio. Bah, saps que hi ha una carta que és la Tarrasco. Oh. Ja, ma pensi que deu ser dins d'altres llocs també la Tarrasco, però pas que Occitània, no sé pas, mas hi ha la Tarrasco. La Tarrasco, que és justament el titre, el segon titre del single que venés de sortir aquí. Justament, havent sortit un títol sur l'història de la Tarrasco. Segur, mas que hi ha un lligam entre Ferramio i tot el fantàstic, mas és que nosaltres nos hem sobretot pensat sur la mitologia occitana. E hi ha d'autres monstres ou bèsties del bestiari de Ferramio que faren de bones cartes de Magic? Jo m'arribo plaquejat lo drac, almenys. Le drac, et justement, l'hostal de production, le teu que se dis l'antre du drac. Ouais, ben, à toute base, és le nom sense de l'associació. És le drac pot ser també una associació, perquè el drac se pot transformar un pau en so que vols per fer de conarioses, donc pot ser també una associació. Han progressat tant com dins un joc vidéo per aquest podcast, donc venès de passar lo level 1. Wow. Passant al level 2 de Pop Cantu. Alors, level 2 te la fa en anglès, que és una clignada a l'album The Beast is Coming de Ferramio, que cantos enoc, mas que els titres són en anglès. Incredible. Incredible. Internacional, vuol dire. Donc, le second nivell que se dis tournem fa a la fin final, la fin d'une série ou d'un film, es pas la noutu de nostres experts. Aquí te bailli lo dret de la canviar. Quina sèrie o film voldries tornar a fa la fi? Jo he pensat en la sèrie de film, però mai coneguda, que seria Harry Potter. T'agrada pas la fi d'Harry Potter? Saps, jo les filles que són com aquí tot va pla, que facen una família, tot el món és heurós, sai pas, que s'ha passat també amb Game of Thrones, també hi ha una filla que un pau i tal, que són aquí, hi ha un battle que se'n va, i puis, sai pas, que me deixa un gust un pau amarg. Donc,
e pas tant d'idee per tu canviar la fi, ma almens già perché pas che Harry Potter che porio morì també dins sa batesta contra sai pas così dice in città me Voldemort. Ma veleu l'idea che come bons has previst un pas. Non, te devi fare la confession merda. che savi pas res d'Harry Potter. Mais Aquí m'has desmascat. mais sui dits, bon, enfin, vau prene quicon que almens tout le monde coneix, ma Mais tout le monde le batieu, donc... Mais perché pas lo deixa morir a la fi? veleu que, atenció que aquí hi ha de spoiler, que cal fer atenció, se escutas que haves pas vist encara, un tu, bon, sabràs veleu la fi, o ma fi, hauràs ma fi, te vau contar. Et pensi que sui lo solet de pas conèixer Harry Potter. Ma pensi, ouais. Un beleu que me convidaràs a un cerrado Harry Potter? Ouais, completament, c'est boche. Et te manco, Suzaco. On parle de séries aux ambes, Luis Pezet. Sabes qu'aben une référence de las belles en commun parli de la série American Dad. Ah ouais. Quand même, le pitch, le fait, per los que connaissons pas, c'est une famille dysfonctionnelle que le père fa agent de la CIA et amago à l'hostal une alien sexuellement, 30 alliaires, en dire, et que la discrétion est pas sa qualité première, ni mai l'amabilité, ni mai la sobriété. Bon, à tout dire, est une dream psychopathe et pervers, est une anti-alf. Bah qui, tout simplement. À la bête, nous besoin arriba aquí le level 3 de Pop Cantu. T'ai préparé une petite quiz à cause le quizounet et rebirat des répliques cultes de la série. As-tu de me dire ce sont des phrases de Roger l'extraterrestre ou de Stan le père de famille, qui sont deux personnages tocats per des pathologies différentes, mas tant malauts, tant caluts l'une que l'autre. Bon, te va plat comme quizounet? Ouais, non, mais sunt fol l'uilus, donc, ouais. Ouais, pensi que sera pas tan aisit que com. Ouais, c'est pas d'accord. Allez, le quizounet Stan Smith ou Roger Smith est partit. Compreni pas perché Francine m'embol perché è toujours raso. Io li reprochi jamais d'haver tout juntor. Ah, qui me pensi que Stan. Ouais. Ah. Un punt. Osco. Segunda frasotta. T'imagines, Francine, din quel monde de vivent, béni de beir 12 hommes et se battre à mort per un entrepas. À quel entrepas? Bah, diria Stan encara. Roger. Io perdut, caro Roger. Complicat, aquí. Complicat. Bon, és de bon notar que és un dessin animat violent, que cal sustu pas mostrar a de mainatges. Allez, tresena frasota. Un massatge pitxu? A côté fario de bé, te, començo per mon copet. Roger? Oh! Oh, encara perdut. Oh, bé. Mais solide que són dos personatges que han quand même des répliques que se semblent. Que eren, donc, Stan. Que pas un urten a dire de conarios, donc, és complicat, Et que són marits. Il y a pas gaire de benvolents entre els membres de la famille. Allez, une autre frasote. Aber è la garganta mai secca che la vagina d'un buonosore. Roger? E non encara mancat. Oh, non, mais... Che era lo Stan, lo Stan parle sans filtre des costumes fa tout un vergogne à sa famille. Ouais, mais le problème és com Roger sei pas can de vidos diferentes e de personalitats diferentes que pour jo, dins d'aquells personatges, se parla també a Itàlia. Autre frasote. Vostre religió és totalment folle. Un type que cambia sa sang en bi, un auberge caggiai, a co-creu de genocidis e de mari de musique, mas qu'est-ce que nous regam? Roger ou Stan? Bah, Stan ou Roger? Stan. Has pas mai de vida normalment, Aquí 3 game over de trio e que era lo Roger. E ben, és mancat encara. Mancat encara, neflo. Et
on peut tout remettre en joc sur la derrière phrase. Quand on a l'ubiais, super pas jamais, as l'herpes del talent. C'est pas... Mon Dieu. Roger, Baki. Quero lucchito duple. 12 punts. Wow. Bon, mais non, quand même, te dis pas des osco. Ah, Et il y a bien 5 niveaux d'affugadis, affugat total, fins a tout repassa tous classiques. Bon, t'es pas au dire affugat del dimanche, quand même. Sai pas, no, ma che era complicato, io conosci pas tutta la replica, cioè, ja sai pas cantos de sasu. Ma pensi che hai tu agazzata? Ouais, mais bertat, qu'ero pla complicat. Aquí, lu level 4 del pop cantu de Luis Pezet, la bande originale de Tabid. Cet Tabid era un film, li caldriu une bande originale de qualitat solide, t'hai demandat de causi 3 cançons qu'accompagnarion pla 3 scènes vertadieres o pantallado de Tabid. Bon, io passi forza de temps di monostal, e dunque, me cos mi di boom e cal sortir un pau. E los moments que mi es can me passetzi per Toulouse, nes carriere che mi placan plau un pau, saps? E d'escutar de musica me tei temps e beleu de musica un pau depressivo rock, saps? Non sai pas, come sai pas che te vale un pau de ban aquí per caminar e tot, e aquí avrei dit, ma pensi che beleu podem pas passar de musica, ma podré agatzar aquí a Marel, que és un grup de rock aquí de Toulouse que ha sortit aquí en EP, e hi ha una cançó aquí que jo mi pla escoltar i tal per les carrieres, saps? Marel. Marel, ouais. Eh bien, que coneixi pas just après l'émission, on irait escutar, et c'est beleu que y a un peu de pluetge du ei, tungo pla. Has pensat a une autre scène del film de Tabido? Ouais, per una scena un po' en dire marcante, serio che l'anno passato, dunque in 2022, sono andato al Senegal per enregistrare un album de senegaleses, un album de rap, e dunque faccio qui de beatmaking e també faccio un couplet in ucita. E aquí donc hi haurà el primer cop de ma vida que sortigari d'Europa. E dunque, sai pas, ero força intens. Alors, l'album es Nyofar, el grup, e dunque la primera musica se suona Welcome to Galsen. Galsen és Senegal, Galsen. E ouais, és una musica que mi força, e poi che parlo del nu que hi ha, és welcome, benvingudo al Senegal. Et Zanat porta la parole occitane al Sénégal, c'est pas mal, quoi. Ouais, super. Est-ce pas passat per une extraterrestre, justement? Non, elle és a Senegal hi ha maites llengües, i donc n'hi ha que han cantat aquí en francès, ma també en wolof, també en peul, també, hi ha força dialectes, també, donc, l'occità era come, sai pas, per elle és normal, ja que hi ha un fin de llengua d'un país. Ouais, fin final, d'un país atau és le type que és monolingue que passe per un extraterrestre. Ouais, et puis là, ouais. Allez, une autre scène de Tabido, en musique, quoi. Avait une che seria mai amusante a dire, és que après le bac, donc sono anat a fa tecnico de comercialització un an, perquè après hi he restat. Perquè en fait tinc una idea, volia fare... Wow! Ok, ecco si sorprendente. Donc hi faig aquí un an a Castros, l'Intar, e perché també era al costat del meu, de ma família. E donc he passat un an, perquè una idea era de fare de local, de producció local, de causa i tal, ero pa bricola, res a beire, final.
Mas he passat un an a muntar un numero de projecte amb d'amics que se sono lo Post-Prandium Records e en faig és un fals label. Donc en faig açò e l'idea era que cada setmana hi havia un artista nouvel que era sulla cadena YouTube. E donc, bon, al final era tots nosaltres. E cada cop nos callò fa un nouvel artista, treballavi amb un amic que fa jo les potsetes, els dissens, que. E donc jo me callò sia de causa que fa jo solet, o sia amb d'altres amics per enregistrar e tot. E donc cada setmana callò fa una musica novella. E a Italia avem fatto a Copenhagen, sai pas un anno e mezzo. Poi va bene arrestato perché prende troppo di tempo alla fiera, come di fare un troslo dimenso al ser per l'endemà. E ero paprico seguita, avevo pas di cui che ascoltava come, ma bon, l'avem fatto, era amusante, avem fatto, credi che avem fatto qualche clips, sono che per s'amusare, che. Che era un fake totale, quoi. Ouais, totalement. Et il y a monde qui sont tombés dans la trapelle quand même. Beleu, ça y passe. Au final, era per nosaltres de s'entrenar un po' a fare un film di causa differente, perché l'idea era tutto un bel. Hi havia un artista che era di un reggae, un altro, sai pas, di un rock. Era l'idea di cambiare tutto. E dunque per mettere in musica, io ho pensato a Sordure, sai pas se vedes. E che ha sostituito un clip che è superbe, e se sono La Dimensada. Sai pas come si pronuncia. E sta terribile che il clip se potesse a vedere. E torna a gacciare due, come una cosa un po' medievale, amb una musica totalement strana. Il y a une scène quand même improbable, des sourdures sur laquelle fake sur YouTube, c'est débanable. Ouais, bon, qu'elle passe à écouter. Hein. Bon, belève qu'il y aura l'obligam dans la description. Oh non. C'est pas parce qu'il parle de la co. Moi, le film de ta vida, il caldario une réalisatrice, t'avais. Ça y a eu un film américain, un film français, un film allemand, tchèque. Un realizzatur. E io, francamente, tutti i clips che fa, quasi tutti sono un realizzatur che sono Léon Lanclos, è lui che nos fa le puccettes e tutti i clips. E francamente, ma pensi che serio forse pla per fare il film della mia vita, perché mi conosce pla e tutto a me che fa de cause de conarios de joc video ou de siti internet ou de tous un film de causes differentes. Après, io ne connais pas. C'est quelqu'un de mai conegut. Je ne connais pas tant les noms des réalisateurs et tout. Donc. Mon petit dette qui me diguet qu'asagut t'avais dans ta vie une période reggae. À cause c'est senti pas brique dans ta musique, hein? On t'es passé le teu costat de Jamaïca. Et tout a restat. Et tout a restat. Et donc, aquí, ouais, ça y passe. Il y a un moment donat. Bon, en fait, se volete sapere l'storia, donc io ho ascoltato dei reggae perché abbiamo un frate che ascoltava cosa, donc io ascoltavo ciò che mio frate ascoltava. E dunque, credo che di tutta mon adolescenza, alla metà del liceo, quasi alla fine, ascoltavo pas che dei reggae, son caco. E a quel momento, ho scoperto altre cose. C'è Hugo, lo saxofonista di Ferramio. E facendo dunque de musica d'un peu liceu aquí. E dunque el che è il che mi ha un po' mostrato altre cose che mi vengono a mettere reggae un po' a 6 minuti. E dunque mi ha fatto ascoltare il jazz e tutto. E poi ho ascoltato mi ha fatto scoprire The Doors, per esempio, un Damon Albarn, un dei tipi a Italia. E dunque ho cominciato un po' a cambiare e poi in un momento dato ho detto, ma non può pas più, perché io facevo dei dub su ordinatore, forse, e poi
Poi, non mi... Ma pla, puoi fare d'altre cause e tu dai sa tumba. Ah d'accord, quand même, escutables de reggae, mais il y a bio toute une lu custat geek quand la fabrication sur l'ordinateur des dubs. Ah ouais, complètement. Mais bon. Abbiamo... Vou pas dire le nom perché vorrei fa che... L'intervista reggae de Luis Pezet, à cause d'une exclusivité. Ouais, infatti. E noi abbiamo un gruppo di reggae, amico, aveva... Fa, non me chi in ru. Infatti abbiamo registrato un album e francamente spiegavo bene le altre parole che parlano un po' di Wii, non sai perché. Ma se che non, l'enregistrament és pla, podríem pensar que és un bon grup de reggae, ma el problema és que avem pas mai capitat de jugar pla en concerts. Mais le disque m'intéresse, sabes que le reggae n'escuti force une collection de vinyles de las bellos. Allora, l'avem pas sortit en CD sur internet. E l'avem buttat sur una plataforma che si chiama Jamendo, una plataforma libera. Ja come ja. No, pas brico de reggae, ja sen la H, Jamendo. E una plataforma libera, l'avem deixata e tal, e poi avem pas agachat de cop dannados. E quan he tornat a agachar hi havia, sai pas, 50.000 escoltes. Wow. Tot és un sol projecte que funciona en pau, saps? És quelcom que hi faig a 10 anys. Un que el pas anar escoltat, a veure, divendres hi parlo l'uno. Ma sai tal, aquí. Luis Pezet, le nostre convidat din pop cantu, lu cantaire de Ferramio e de Luis Z, que trobares mai aisidament sur tutte le plataformes. Lu level 5 de pop cantu se dis pas lu QCM, mas lu QTM. Lu que t'agrada mai, una sequència raubada, sem vergonya, combini, podes argumentar la responsa. Vinil o streaming? Streaming, perché infatti hi pas de vinile, hi pas de che sì, donc au final ho fatto pas che streaming. The Beatles ou The Doors? Beatles. Ah, et me digueres un copain que has découvert son que tardivament los Beatles, so que te fa un punt commun amb la cantairitz Angèle. És veritat, això? Ouais, bon, sai pas a quina c'est la descoberta de Beatles. Mas eu, fin, no m'he pas descobert perquè coneixo ja de quelques cançons, mas lo faig de realment se pausa e decidir, bon, em faig, vau escoltar cada àlbum a fons, escoltar cada sons. A qual hi faig, me pensi, hi ha 3 anys, anterior a Marsella, e faig, me pensi, a pendent, sai pas can de meses, ma son que d'escoltar tots les mateixes causes, no? És increïble, els Beatles. És genial de descobrir los Beatles com a de... Le grup mai conegut. Le grup mai conegut, effectivement. És tan com, sai pas, per una fuga de science-fiction de gaita Star Wars pel primer cop en entier. Ouais, non, mais bon, après, beleu qu'abans m'intéresse, fin, eri pas tant sur le rock ou sur la pop, també, donc... És pileu aquò que m'ha lançat un peu a fer de causa mai pop. Sabes que la République des Pyrénées a publicat une post aquest matí sur Facebook que dis aquò Yann Denadau est notre Beyoncé local. C'est vrai, hein? És vertader. A la bête, une question métaphore. T'agradaria mai que la dépêche du midi te nomene la Angèle locale ou la Billie Eilish locale? Ah non, mais Billie Eilish. Scène de scène, aquí. Après, Angèle, eu escuti, fin, m'agrado pas tant, après, fin, de rengo pas, hein. És pas de la même famille musicale, on en dit. Bah, sobretot que Billie Eilish, hi faig parier que els Beatles, quan he descobert, he escoltat pas caco, saps? E cada album, après, fin, per eu és un clàssic. Quand sabi pas què escoltar, és Billie Eilish. Directament, el darrer album aquí... És increïble. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Seigneur des Anneaux, diria.
on tourne de l'univers Heroic Fantasy. Harry Potter, on peut pas se dire que c'est d'Heroic Fantasy quand même. Si? Bah, és una mescla. Après, hi ha també de dragons, hi ha també, fin, hi ha de Mazzio, hi ha tot això que cal, fi final. És pileu que com hi ha l'ufats que és dins un univers... Bon, és veritat que has pas gaitat, mas bu. Ves, és un pau, què sembla? Vous, vergogne, ça vie. Non, mais és pas un problema. És un que... Exacte. I donc, és d'un... Hi ha... Sembla a un univers del segle XX, un pau. I és un que hi ha un pau de Mazzio i tot. I tal. Star Wars ou The Creator? Ah. Bon, après, Star Wars és força larg. Donc, és sérieux que los films, los tres darrers... Rien à dire, los tres darrers Star Wars ou The Creator? The Creator. Mais sabes que le réalisateur Gareth Edwards de The Creator és també lo de Rogue One. Ah ouais, és veritat. Credi que l'he vist a banda-annuncio, ok. I après, aquest matí, en preparant l'émission, d'aquí, per l'anècdote. Simpson ou South Park? Simpson, perquè en fait, pas mai engatjat South Park. He vist d'episodis i tal, mas me suis lançat pas que din Simpson. I per contra Simpson, jo agatjat cod un peu que sai pas 10 anys, donc fa un momentu aquí que agatsi Simpson e cado serio. Donc hi ha de passo i tal que me fa tot el Simpson, non pas totes, perquè la debut és un pau mai complicada d'agachar, trobi, perquè és un pau biel i tot, les buses i tot. Ma bon. Trobi que a l'entorn de la saison 10, 11, saps? Aquí començo a ser força pla. És el personatge de Homer que t'agrada mai? Ou és l'univers? Jo soc un gran afogat de Homer. És un exemple de la vida. Ah non, ma eu m'agrada força de los Simpson, et donc jo soy aquí. La version occitane de Homer, à cause d'une exclusivitat. Ouais, donc c'est que m'audiscono aquí e che vogliono, che cercano a fare la bouge en occità per Simpson. Voli plafa Homer. Et la version française est pas mal quand même. Ah ouais, non, mais io és la solo que agazzi. E memo és lo creator, lo realizator de Simpson, que és el mateix que dius que les buses franceses són les millors. Dragon Ball Z ou Hunter x Hunter? Ah, Hunter x Hunter, a fond. Adoro, i també, fin, Dragon Ball Z ei pas tot agatzat, ei començat un pau, n'ei agatzat força, mas bon, la debut és un pau lung e pesugo, saps? Hi ha un fin de moments, bon, com din força manga, sovint a la debut, fin veges que de coses són un pau d'història de médecin, que fa que cal que sia un pau lung, perquè tombo plat dins un episodi, que... ma per contra, Hunter x Hunter funciona per io ascendescent. Ouais, mais est-ce bien, date de 98, le premier épisode, que penses? Alors, en fait, il y a deux versions. Il y a une version donc, de 98 et en tornat tout fa. Donc, aquella version que credi que fa, sai pas quelques ajouts, beleu 3 ou 4. Et en tornat tout fa, sai pas plus d'une 2000, 2005 beleu, et aquí jusqu'à la fi. Mais c'est tout sont pas acabat. Hi vedi d'articles passats que diuen que ara me rappelli pas così sono lo tipo del manga come credi che ha dei problemi di sanità che ha vagliato una delle filles che penso che hanno bene dunque ma bon speren la saguse Eh bien, le type qui se dit Yoshihiro Togashi che fa quelques recherches, c'est figurate che è maridata alla creatrice de Sailor Moon. Ok, e pas mai ingaggiata. Incredibile. Aquí une information per els boomers. Ma l'ho già parlato sovint d'aquella sèrie, també. E bon, me carrà agachar. Sai pas a vist, tu? Si? Sailor Moon, és total, non pas a fond, mais c'est totalement ma génération. Sabes, il y avait pas que 5 cadenas à la télévision.
Ouais. Ma questione seriosa è se penso che se pure io agaccia aro, ma un pas. Serio, beleu troppo spizzus, un pas, sei pas. Demo membres kikong sio pel las drulletos, sio pels biais pervers. Ok, bon, mais peirei. Demo remembre, est-ce qu'il connaît des personnages? Ouais. Lego ou Playmobil? Ouais, bon, Lego, ouais. Ouais, per il cosa della creatività che ouais, è incredibile. E mai, insomma, dei meus parents abbiano de caixos e de caixos de Lego perché gli avevo un frère e una sorella abans e dunque, fin, Lego ero tutto mazzoinese, era per gli anniversari o a Nadal che ero tutti de Legos. Vai, mi troppo. E has gardat tutako din la famille, se continue a tradition, be los pitchus, los nebuls, tutako? Ouais, Jacob, aro sono uns nebus, ouais, che uns nebus che can ben un gioco. Ma io ho incrumpat un castello aquí l'anno passato per insomma. Bon, mais quand vendrai finta Harry Potter, se fare il partito de Lego. Stai facendo arrancare tutta l'immaginazione. E sa Tetsuga un po' del personaggio, ma francamente è complicata. Maserati Gran Turismo ou Renault 21? Bon, mais Renault 21 è una beitura. Bon, che per il momento è in un garazze che vuol pas démarrer, ma bon. Bon, et sabes perché te demandi ecco per mu del clip de ton progetto solo, Louis Z, e de marrabo ad aquel temps del clip. Ouais, funziona perfettamente. Sono che a chiaro è la batteria che... Lei ha cambiato la batteria, ma funziona tutto un passo, dunque, in cui si pare, dunque, per il momento, demoro di pasche di un clip. Il y aura une seguide ad aquel progetto? Allora, wow. Infatti è un film di causa che sono sul fioc, ma sai pas mai can sortit tutto a cop e poi can hai fatto un chicon se sortissi paco tre che l'hai fatto passizza chicon mai e dunque lu chicon mai voli che sortisse e dunque arrivo a mai finale. Ma pensi però che in qualche mese. Ah, buon dab. M'agradet force lo EP, francomen. Merci. Ma chi lo level 6 de pop cantou la macchine a viaggiato in Luten, lo viaggio din Luten demora per un thème incontournable de la pop culture, de la patrouille du temps de Paul Anderson, cap à la série Bodies sur Netflix, en passant par Retour vers le futur, n'hi ha tante mai dobres aitalas. Així, te bai lo pude de remuntar Luten pendant una setmana. Un te vas? Quand? Perché? E chi fas? Un bezza Mercedes, per aquesta possibilitat. Mas sai pas. Io mi pla aro, mas se me cal absolutament canviar un pau de temps. Ma pensi che so che mi interessaria serio d'anar a veure un pau, enfin, sobretot escutar los occitas. Saps, a un'epoca un se parlava din las carrieros, che... e dunque vedeu perché passa a Toulouse, perché se parlava abans e dunque non sai pas a quina epoca sarà meglio, ma vedeu a un segle, sai pas, al debut del segle XX, vedeu. Saps, se passezza per las carrieros e parlava amb la gent per saber così se parlava realment, perché è complicat, avem pas d'audio d'all'epoca, che e perché pas anant podi prendre un pau de che enregistrar o che sai fas. Wow, sérieux, l'ultime collectage, ecco. Ecco. D'aquí, sai pas, è quicon che m'agradaria. Perché de cose fin su in Toulouse e tal, e mi dicono, no, ma faccia qui, c'è un segle la gente parlava in città. Pujosa tombar sui gent parlar aquí en les carrieres, sai pas. Sembla de cose incredibili. Immagino, pas degun comprenderio lo teu patuès. Sario terrible, ecco. E ouais, a veure, così evoluït e tot, se parlava un po' là.
la meteiso lengua un paibrico, ma pensi che quand même in sé che va pla. Mais quina idea de collectatge. Lorenz Cavalier, serio, completament gelous. Aquí la fin del nostre podcast c'est Saro. Has passat remarcablement tots los nivells que hai pausat sul teu camí. Ara aquí lo darrier, lo boss final, se pot dire, que l'hai appelat de pop e doc. T'hai demandat fa quelques jours de suscar a une obra occitane que meritorio de dintra al panteu de la pop culture mondiale. Que causigaires? Ah ouais, donc aquí hai pensat a l'obra de Tsuan Boudou, Los contes del drac. Aquí sai pas perché, com, fin. Sì, sabi, perché és un pau... sai pas la ceneso de chicon per io, in cas, per di ma musica, perché almeno los conte, fin, lo drac, és el che parlo, fin, meglio del drac, che ha tutta la storia qua. És un pau lo punt de començament d'un fin de causa per io e io trobo remirable, donc ma pensi che serio los contes del drac. Eh ben, suis plein d'accord amb tu. Est-ce que tu t'avais après Lucita a me Joan Boudou? Io ho appris caneri pizzu in calandretto, donc me rappelli pas e abbia tant de... C'est los contes del drac, sai pas. Mais sobretot, hi ha pas tant de temps, és quan he après Lucita amb la fac. Aquí soy tombat, soy tombat in pau di aco. Dans l'antre du drac. Ouais. Et aquí, non, mais en fait, c'est génial. És estat un gran plaser de partejar aquell moment amb Luis Peset. Seguissets sus los maium e las plataformes l'actu del seu grup Ferramio, que és rico d'aquesto passa. Luis, merci pla de nous haver fait descobrir ton costat pop, que la pop culture sio amb tu. Est-ce que has passat un bon moment? Ah ben ouais, completament. Merci pla pel convit. Tornaràs? Ouais, c'est bon, encara de eu. Avec plaisir. Allez. Retrobats aquest podcast sur Spotify, Deezer, Apple et Amazon Music. Abonnez-vous et oubliez pas, perdez pas jamais vostre aim de mainatge. Pop Cantu és un podcast Lo Diari, realitzat per Guillaume Graciolet, fet possible gràcies al sostén des nostres partenaris, la regió Occitània, la Delegació General a la Llengua Francesa i a les Llengües de França, la DRAC Occitània, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Públic de la Llengua Occitana e vosaltres que llegissets, escoltats e sostenets Lo Diari, lo magazine de la culture en occità. Si vos agrada se ne volets mai, vos podeu abonar. lodiari.com. Merci, pla.